Sve više zemalja u svetu planira da prestane sa korišćenjem dolara u međunarodnoj trgovini. Da li Amerika to može da preživi? Gost Telemastera, ekonomski analitičar Branko Pavlović. Dolar je veoma dugo neprikosnoveni vladar međunarodne trgovine i transakcija. Amerika je, zahvaljujući svojoj valuti koja se koristi u celom svetu, već u svetu ne samo zarađivala, već i ubrzavala i ublažavala inflaciju koju je proizvodila štampanjem novca. Međutim, pojavio se trend dedolarizacije, odnosno sve veći broj zemalja odlučuje da umesto dolara koristi svoje nacionalne valute. O čemu se zapravo radi, razgovaramo sa ekonomskim analitičarem Brankom Pavlovićem. Dobar dan. Dobar dan. Zašto dolazi do ovog talasa odricanja od dolara? Reč je o procesu koji traje već relativno intenzivno dosta dugo, ali u ubrzanom smislu možda 10 godina. Niko ne spori da američka valuta treba da bude jaka, ali ona je preko tog nivoa. Šta to znači? To znači da je trenutno u rezervama drugih država ona zastupljena sa 58-59%. Pre 10 godina je to bilo 66, dakle trend je pada, ali ne kao prelomni, pa kao sad kataklizma, nego jedan trend pada. U trgovinskim transakcijama praktično mnogo toga se izražava i obavlja u dolarima, to je negdje čak oko 80%, nešto ispod toga. Normalno bi bilo da bude oko 30-35% u rezervnim svetskim valutama i sad druge države pokušavaju da spuste dolar na njegovu stvarnu vrednost. Ta pozicija dolara omogućava Americi da štampajući novčanicu od $100 koja košta 17 centi da je odštampate, kupujete robu i usluge koje stvarno koštaju $100. Evo, mi smo morali da proizvedemo 100 kg višanja, da uberemo, transportujemo, zamrznemo, upakujemo, transportujemo i on za 17 centi kupi naših 100 kg višanja. Dakle, kad ga svedete na realno, onda je to u redu, onda je to drugačije. E sad, dva su nepovoljna, jedna samo rečenica, dodatno bogatstvo Amerike. Niko ne kaže da oni nisu velika privreda, ali dodatno bogatstvo Amerike zasniva se na toj poziciji dolara gde oni u stvari pljačkaju na jedan vrlo sofisticirani način ceo svet od Drugog svjetskog rata na ovamo vrlo intenzivno. E sad su se ove druge države ojačale i rekle pa mi to baš ne bismo želeli da se nastavlja do u nedogled. Pre svega ove koje su Kina i drugi koji su organizovani u BRICS-u i u Šangajskoj organizaciji za saradnju i oni su sada počeli sve više da izbjegavaju dolar u svojim međusobnim transakcijama. Kad se gleda za 10 godina sa 66 na 59%, to je 10%, to je nije tako malo. Međutim, ako gledate da je 30-35% normalno, onda ta razlika od 30, to je 20% već oslabilo u položaj dolara u svetu. Koliko dugo može da traje taj položaj dolara u svetu? Pa ne traje, on već je na silaznoj putanji. O tome i govorim, samo što ljudi misle bit će ovde pa će onda da padne kao sa litice. Neće pasti kao sa litice. To ide postepeno. Ide postupno, ali se ubrzava proces. I tome mi sada svedočimo. To što ste tačno rekli u najavi, da sve veći broj država želi da to izbegne, stvarno dolazi do izuzetno velikog ubrzanja takvih dogovora, što će naglo dalje obarati dolar i u stvari svoditi i time i Ameriku i tu privredu na jednu normalnu moć, snagu, ali će drugima davati mnogo realnije svoje privredne pokazatelje. A da li neka druga valuta može da zameni američki dolar, recimo kineski juan? Ajde sada poređemo neke cifre. Ovdje smo rekli $59 rezervna valuta dolar, 20 otprilike evro, on se drži na oko 20 u tih 10 godina. 10% su vam ukupno japanski jen, britanska funta i švajcarski franak. U zbiru su otprilike 10%. I sve druge valute su, uključujući i kineski juan, 10%, sam juan je oko 4%. Dakle, to nije normalno. Imate jednu privredu kao što je kineska koja učestvuje u svetskoj privredi sa oko 20%. A neka nova valuta da se oformi? Rade na tome. Rade na tome, jer je to dugačak proces. U okviru BRICS-a je baš ove godine, ne ove, 22. godine na sametu, dogovoreno jedno novo telo gde bi trebali da uđu svi najveći finansijski stručnjaci. Dugo se već radi na tome da se napravi jedna korpa, ne jedna valuta, nego jedna korpa valuta i važnih sirovina.
koja bi u nekoj matematičkoj kalkulaciji dala sigurnost. Zašto je bitna valuta? Bitno je da kad trgujemo imamo neko sidro, imamo nešto što je sigurno, da ne gubimo na kursnim razlikama. Ukoliko vas dobro razumem, to bi bila valuta za ceo svet. Pa nekad nije za ceo svet. Bila bi valuta koja bi bila za zemlje BRICS-a. A šta je sa zemljama koje ne pripadaju BRICS-u? Svako će uvek imati i svoje valute, ali vi imate jednu novu valutu koja ako bude bila stabilna, pouzdana, ne bude se besomučno štampala i ubacivala u tokove, ona će po prirodi stvari zauzimati sve više i više prostora. A hoće li Amerika to dozvoliti? Pa ne može ništa. Dakle, neće, ako njih pitate, neće, ako pitate, on će reći da se nikad neće dogoditi. Međutim, kad gledamo šta se već događa i kad gledamo ove procese da se to ubrzava, čak vrlo veliki politički partneri kao Saudijska Arabija prelaze sve više na trgovinu u valutama koje zaobilaze dolar, jer su svi su, svesni su odavno mahinacije, nego su sve više politički spremni da uđu u sukob sa Amerikom i da kažu nećemo, imamo mi svoje interese. Tako da Amerika naravno na to neće gledati ni malo blagonaklono, ali je kasno. Druge zemlje su toliko ojačale da ona više ni u finansijskom smislu ne može da spreči taj proces. Koliko je tome doprinao sukob u Ukrajini? Doprinao je posredno, kroz zamrzavanje deviznih rezervi koje je Rusija držala na zapadu. Zašto se odustaje od dolara? Pa gubi se poverenje. Kad gubite poverenje u bankarski sektor, u sigurnost depozita, u vrednost stvarnih vaših obveznica, u inflaciju koju prouzrokuje dolar i tako dalje, onda se gubi poverenje u valutu i kad se gubi poverenje u valutu, onda kaže pa čekaj da zamenimo nečim boljim. Tako da ne mnogo, proces napuštanja, odnosno ne napuštanja, smanjivanja dolara na njegovu prirodnu veličinu u svetu je nastao daleko pre, bitno započeo daleko pre ukrajinskog sukoba. BRICS je nastao 2015. Oni su odmah krenuli da razmišljaju i već su uspostavili nekoliko godina jednu vrstu bankarskih, finansijskih institucija. To nije jednostavno. Morate da napravite novu čitavu tehnologiju, nove institucije koje će da podrže taj prelaz na jedan novi finansijski sistem, ali se na tome uporno radi. I on se uveliko izgrađuje, jeste doprinela i ukrajinska kriza zbog te bahatosti, jer onda mnogi kažu pa čekaj, kako ćemo da se oslanjamo na dolar i na taj čitav finansijski sektor koji se zasniva na dolaru, ako oni to koriste kao političku ucenu ili kao oružje, onda dajte da na vreme pravimo nešto što je više fair. Ali sve više zemalja se uključuje u BRICS. Da li to upravo ubrzava ovaj proces? Imamo više zemalja koji se interesuju za BRICS. Još formalno niko osim ovih 5 članica, Indija, Kina, Rusija, Brazil i Južnoafrička republika nisu formalno članice, jer je to dosta komplikovano, morate oprezno to da radite. Ali isto mi je stvari sa Šangajskom organizacijom za saradnju, koja takođe ima Indiju, Kinu i Rusiju i još 15-20 drugih država, da kažemo centralne Azije, koji su tu. Dakle, sve te institucije i to pojačano interesovanje naravno da vodi u ovom pravcu koji ste vi rekli, daljeg pritiska ka tome da se zaobilazi dolar u svetskim transakcijama. I kako će se to sve odraziti na male ekonomije, kako će se odraziti i na našu zemlju? Pa, govorimo o potezima koji barataju sa desetinama hiljada milijardi dolara, evra ili već kako izražavate. Naša ekonomija je 60 milijardi bruto proizvoda, tako da naravno ne možemo misliti spektakularno, ali ako držimo više naših deviznih rezervi u zlatu, kako dolar bude gubio na vrednosti, tako će cena zlata biti gore i mi nećemo gubiti. Ako držimo u dolarima, kako dolar bude gubio na vrednosti i mi ćemo gubiti od naših deviznih rezervi. Tako da u tom smislu i male zemlje moraju vrlo da vode računa kako upravljaju pre svega svojim deviznim rezervama i drugo u kojoj valuti se zadužuju, kako se zadužuju, na koji način trguju. Ovo za obilaženje dolara, recimo... Koja je u ovom trenutku sigurna valuta? Da li postoji? U ovom trenutku, u dužem vremenskom periodu, je stvarno kineski juan najsigurniji, ali ne možete vi tek tako da pređete u juan, jer se Kina brani da bi mogla kontroliše tokove, da bi mogla da kontroliše postupke. I teško je reći koja je valuta, ali ono što znamo da nije pouzdano, to su velike oscilacije i kod dolara i kod evra.
Koje bi pogodnosti bile za sve male ekonomije kada bi došlo do dedolarizacije? Nama bi to dosta značilo zato što je ujedno Amerika i država koja hoće da nas uništi. Hoće da nam otme Kosovo, pa kroz to sve ostalo. Onda nije dobro da si izložen tom rizikom, da si vezan za njihovu valutu. Prosto si izložen rizicima. I recimo kod nas bi kod kupovine sa Ruskom federacijom energenata mogli takođe da iskoristimo prelazak, da zaobiđemo dolare, da pređemo na drugi način plaćanja, što bi nam bilo pogodnije. Jer kad moraš da platiš u dolarima, onda prvo moraš da zaradiš te dolare. I u toj transakciji kad ti zarađuješ te dolare, ta igra cena gde ti možeš da gubiš. Tako da u tom smislu svako oslanjanje na one ekonomske i finansijske sisteme koji počivaju na snazi privreda država koje nisu priznale nezavisnost Kosova i ne radi nam o glavi, za nas je strateški pravac kojim treba ići. Ne možeš izbeći da imaš naravno i dolare, da imaš i evro. Naravno smo mi vrlo sada vezani za eurozonu, tako da je to prilično jasna stvar, ali je to takođe bi trebalo bude proces i kod nas. Oslobađanje od te preterane zavisnosti od dolara. Hvala vam puno što ste govorili za Telemastera. Mi nastavljamo i